Joseph Fritzl hi April ni kwa sangkhat zakwa somthum panga alo pianga kumsom ni pakhat ani in Rosemary Fritzl nen anin neya anin nei lai hian annu hi kumsom pasari ani fa pasari mi pa pathum le mei chia pali an neya Amsterdam Austria an chung kwa in an khosa ani Joseph Fritzl hi engineer nia real estate a athok boka an khwa Amsterdam na chuan aming thalea mi zong mai chuan an ngai na in an ngai sanga politician te tak ngial poin Joseph chu an za hle amai ro chu August ni somni pariat sangkhat zakwa somriat pali khan afanu te zinga mi Elizabeth Fritzl chu kumsom pariat mi ni in maktak main abodai maya lekhanut chia anei lova engma ken anei boxi lova anin vela chuan misual nu ma engma mu ani boxi lo achung te an buai le amai ro chu Elizabeth chu abo ma kum ni liam ta po achian nu nen Austria khopui Vienna a an lo tlan bo to wangin police te chuan abo tum ni na hi an la thu tak wak to lova kum som pariat alo tling ve to bok nen an ngai vendan anep ta dewa puitlin na kong azo ve to ngain police te chuan Elizabeth zon na chu ama a abola yang chuan an beingor to lo an rin ang ngein Elizabeth chung te chuan abo atanga kar khat nuwa lekha an dong tanol maya an fanu chuan ama du thu ngeya anin chhuasan ani thu te Paul chuak chikhat aming tarlan lo azom thu te aron soya angai tom lo thu ron shilin ron zong boy lo turin acha akut ziak te chu anan zir chianga ama Elizabeth horop nge ania pom lo chi ani lo amai ro chu a thian te ve thung chuan an thian nu Paul chuak zom thu anan hriat chuan an oi theitlat lo Elizabeth te ang min thlasung tak ti zok lo pon chuak tam lo le mel hriat nga lo tan an hriat pui lo Paul azom chu an ring theilova chu tiang zom atum om an shelova asoi ngai boxi lova han oi lo donin le khathona kutziak la chu ama Elizabeth kutziak ngei ani boxia mak an ti lea atlan bo ni point Paul chuak azom chu an ring lo burmaya a thian te chuan holena emo Europe ram khoi emo bera atlan bo ani an ring ti chuan kum khatle achan ve nuwa po mason na om hlei thei chuang lova apa point zui reng chu chul ati talova police te point Elizabeth case chu anti top ta amai ro chu Elizabeth bo atanga kum som ni pali nu April ni som pakwa sang ni pariat khan Amsterdam damdoina thilmak tak alo thlengtlat mai nula pakhat tu ti hriat lo hi apu nia in chalin damdoina chuan aron hruaya adin mun a thalo hlea ICU a an lu tlang tir ngala a chuap le akal te chu oi om lo khopin a chena sa thok a harasat lebok doctor te chuan anat na ber hriat tumin anan endik ngal charchara amai ro chu anat dan chu an la mu ngai lo le an hriat ngai lo ani tlat maya engnat na ber nge avei an hre thei tlat lo thatu te tanga in kai chon thil te ani takin tin a chung te anu le pa te biak theina tur anan ngai tua maktak main chu nula chu sarkar registration a aming alo chuang reng lova tunge ania engang mi nge ani engma hriat thei ani tlat lo ti chuan doctor te chuan aron hruai tu apu nia inchal hna chuan thil omzia zo fia thain an hria an han kom ta putar chuan chu nula dam lo khongai thlak tak chu afanu kumsom ni paliliam ta abo Elizabeth Fritzl fanu Kirsten Fritzl ani thu asoi tamaya doctor te chuan mak an ti hle amai ro chu thu anan zo bel deuh te chuan achang thadu lo hlea athin achia aphi chenga aman mo hle chu pa chuan doctor te hna chuan zona in zo khomuan ain atunu chu arang theyang bera ti damtum zok turin atia ho thuai du thu te ashil boka aum dan chingchang chu doctor te chuan mak an ti hlea thil diklo engamo tak omin an hria ti chuan police te hna an report taringot maya police te chuan Kirsten pu nia in chal Elizabeth Fritzl pa Joseph Fritzl chu thu anan zot fia tanghala adam loron hruai Kirsten chu afanu kumsom ni paliliam ta boto Elizabeth fanu ni in asoya Kirsten kumzat chu anan zoin kumsom pakwa ati boxia thu nei tu te ngai tuana ati buai map mai amai ro chu Joseph chuan thil omzia heti hian asoi fia ngala
asaidanin zinga Kirsten chu an kong kharbula ni khoshelovin alo let reng maya abula lekha alo ama anan chiara ka fanu hi Adam lova ke en kol zongang lo tin Elizabethin thu alo nut chianin asoya ti chuan a chau ema wangin damdoina aron shwaita nin ain soi an thushet chu makhle ma se thil ni ve thei ani tlata wangin investigator te po chuan Joseph chu zona an zo bel to lem lo amai ro chu Kirsten din mun chu atlaniam tial maya alo na to dan chiang bertura ngai anu Elizabeth chu doctor te chuan mu andua afanu chanchin chu chiang zo ka asoi thei an ringa ma se kumsom ni palingot aloin vombo to sia biak ngai na an shetlat lo chuti chung chuan doctor te chuan nun na pakhat lut zia an ria beidon san an tum reng lo ti chuan ruam man na thadeu an siam ta National TV channel pakhat nen thok dunin andam lo din mun chu an puang zara TV kal tlang chuan Elizabeth chu biain afanu nat na khir khan tak ve dam doina om reng chuan apuina amamo thu an shila arang theyang bera Amsterdam Hospital kal turin an ngen ta top mayani doctor te chuan be sei de ureu be sei ngam chia silovin Elizabeth chu an lo ngak ta top maya anila chu are vung mai si amai ro chu maktak main doctor te TV a anin lana tanga ninga na kumsom ni pali chung bo to achin chang tu main an hriat to lo Elizabeth Fitzgerald chu damdoina chuan aron pen lut ta chet mai a mel chu a kumphu lovin atara kumsom libor vel alo ni ve to a bolaya a mel angkha chu tu main an be sei to lo ma se alandana chuan kumsom ruk chuang to mel apua a mua piang chuan mak an ti le Elizabeth chu apa Josephan aron troyoma apa chuan a fanu chu azon mu thu sein a in ti thei hlea doctor te point Elizabeth an mu chu an lom kher mai engma soilovin a fanu mut na pindana chuan alut tlang ngala amai ro chu thil tam tak a soi lem lo Elizabeth le a fanu te chu an vun anung lo dun hlea an dang bel maya en reng poin an sel lo ti hairual anilo afanuna dan chu soifia thiam a har sa hlea alandan mai chuan laichin in nai tak kar tanga lo piang a ang bera ti chuan doctor te chuan chu an dam lo case danglam tak chungchang chu hriat chian tumin anu chu an han kom ta amai ro chu zona an han zo chuan a rul tok lekin a changa afanu chanchin chu soithui du lo niin an hria doctor te chuan mak antin angaina an shelo hle abodan chanchin te kumsom ni palingot a in vom bo chunga a omna te a fanei dan te chu mumal taka soitur a shelova a soi chun la om zenei lo hlir ani boxia chuwang chuan doctor te chuan soi chuangam lo thuruk engemotak anei niin an ringa police lam chana anda taringot maya ti chuan thu nei tu te chu an lo kala Joseph ate pa fa chu thu zo fia train an hria Elizabeth chu an kom sata atir lama chuan a tong thadu lo hlea hlau anei ti chiang takin investigator te chuan an hria an kianga chuan a him thu le engma hlau tur om lo thu shilin do thei takin a in pe hun an ngak fana darkar nga chungot mule mal nei lova zona a chan kwal nuwa chuan Elizabeth chuan thudik apuang chuak tarup mai an thushet te chu police te chuan oi harsa an ti hlea Austria mai po ni lo khovela thil la thengai lo misual berpoin ati du tura an ngai lo thil rap thak tak an shetatlat mai Elizabeth Fitzgerald chuan atlan bo lo thu le eng pol ma azom lo thu asoya kumsom ni pali chung apain anin nuaya a kidnap thu asai chuak ta hlol mai investigator te chu an phuzuka mak an ti hle chuta Elizabeth chuan ala soi chun zom zela apa in a kidnap na muna chuan fa pasari aneya an vai chuan apa Joseph Fitzgerald fa tevek an ni thu an soingat phei chuan investigator te chuan oi harsa an ti hlea officer pakat phei chuan Joseph che dan chu ram huai poin an ti du arin lo thu a soi chuak hial ti chuan Elizabeth pa Joseph Fitzgerald chu an man ngala lein waya om an fate chu an salta na muna tang chuan police te chuan arang theyang berin an wachan chuak tangal ani
police ten Elizabeth fate damdoin pana an tlan pui lai te chuan police car tuk vera an dak farmaya an dam chunga an pon chua voi khatna te ani boka thingkung te sawa te chum te le an mu phak zong mai chu mu nom ti takin an thlir dau niin a phurtu police officer chuan a soi Joseph Fitzgerald chuan a fanu chu komsom ni pali chung a in hnuaya khung bovin voi sang thum chuang a pong suala a fanula ka chuan fa pasari aneya auba berkers tini chu thingama anata wangin Elizabethin damdoina kalpui turin ti tak zetin angena van nei thlak takin apa chu a min thei hlau maya ti chuan amstetten damdoina chuan aron shwaita doctor ten anu biak andu tlat maya omna chin an shasi lova difficult langin Elizabeth chu damdoina local turin an ngen ta top maya Elizabeth chuan chu thu chu alo shiatin apa nena chuan damdoina kal chu remti sak turin angena Joseph chuan tira chuan a phallo hlea amai ro chu Elizabeth chuan beidong lovin a deal ngata maktak main doctor tenan puana tanga ninga hnuwa Joseph chuan arem ti tamaya ti chuan Elizabeth le afate tan zalen na call alo engta ani atu ka tang chuan Elizabeth te pa fachan chin rap thlak tak chuan Austria mai ni lo khovel afan chuak ngala ramsang sanga tangin Amstetten khote takte a chuan chanchin bumi te an ron thlok lut ta rui maya an chanchin ria piang chuan oi harsa an tia an veng mi puite lein mak an tia an veng chung an ni tin tual chaina an veiwa na hnuai loka kumsom ni pali chungot Elizabethin ngai sak alo tua reng mai chu mak an ti top theilowa chuta amo phurtu chu tu dang ni lovin an khotlanga za kai phachin an ngai san ron le mi zong in an ngai nat Joseph Fitzgerald alo ni reng mai ti anan hriat te chuan oi harsa an ti le zuala chutia an khoparon mi zong in an za em an rin ang le an ngai ang lo ni si lo chu eng ang mi nge alo ni te reng hriat an chak ta hlea chu zona chu police te point a channa an hriat du tam tak zinga mi ania psychiatrist Adelheid Kasner ruain investigator de chuan Joseph Fitzgerald chanchin chu uluk takin an han zir chiang ta Joseph hi apian main anu le pate anin thena anu Maria Fitzgerald ayen kol Saliana anu hian aduat lo hlea fanei tum lova anei pal ania wangin Joseph chu a ho hlea mangai na chete ma anei lo nin a hrechiang tu te chuan an soi kuta thlak na sa ati du da hle nin an soi boka psychiatrist case narinen anin komna anu mi zia chu Joseph ngei chuan soi chuakin athin chelea chan le wang om lovin kut athak fo boka achang le re tak alen san thin nin a soya anu chuan mangai na apian puilo nin a soi bok psychiatrist case nari chuan chu anu ze thalo tak bak chu Joseph chuan enton turle chun tur dang anei lova chu a seilen na boruak hrisel lo tak chuan a puitlin nu thlengin ama ngong thalo tak anei phata nin a soi Joseph Fitzgerald chu alo seilian da zela engineer nin Rosemary nen an loin neita anu pui nei nuwa po chuan a ze thalo tak chu a sim thei chuang lova mi ngaya panel om le fel tak angin langma se a in chunga ve thung chuan Hitler changchi emoti mai tur ania a in tilal ema anu pui fanau te kuthlak a ching lea a bikin Elizabeth chu ati du da hle ani ti an muchuaka tin nuber Rosemary chuan an chung kwa chuan thu nei na pakhat ma anei lova Joseph chu engkima anengkim thutluk na zong siam tu an Kim Jong una ania an fate point an hlau le anin fiam lai laya pa ber alo ho chuan an re ngal thapa Joseph an in chunga ke aron pen lu tang hian boruak adang ngal zarzel nin Rosemary u Christine Renner chuan asoi Joseph chuan an nu chu kuthlak a ching hle nin Rosemary u chuan asoi boka chum khat phei chu a rai lain a keru awok tia saknin asoi Joseph chu au patel tela aswal tela anu puile afa pasari te chuan an tuar tlok mai ani ina aum ve chuan in chung chu are thuap renga tuma an tongam lova chuat vela in wrestling te chu kaha se hi ni ringot ngoi ringin an thu thapa akut thlon dong fu lo palte chu mi van nei an ni top mai ani
Joseph chu anun ron mai pia lama mi pat mei chiat na lama po a chenga ple psychiatrist case na rin na churi ruten tak chu atlang waltir laya mi in kuch lai a mu fu atanga lo puchan ta nin ain soya chu ta tang chuan athil mu chuan aril ru alwan ne hlea pak vela te arukin nula zui a ching ta ti chuan asuang tuana a khol sa mangin kil khata ama le ama ain si thata thin nin ain soi kumsom thum pani ani lain Joseph chuan nula pakhathi aina zui hoin apong suala thlasom pariat chung zel bang alo zu to nge ngeya chuti lai chuan Rosemary nen kumsom pani ngot anin nei toa mak tak main an nu pa chu anin then pha chuang lova in then chu soilo Rosemary chuan an chung te nena Joseph chu na tula wangin kumni vela ombo tur thu ashila an pa thil swal ti chu alo thup pui zok ani chu zela tanga alo chuale nuwa po hian mei chenga mozat ti luina a amut pui an ring ama Joseph ngei point psychiatrist nena mi pong swal tur piang ani thu asoya chu wangin ati sa chak na swal te nom tak chu apuitin theina turin remruat na asiam ta hun rei tak chung tu main an rin hlel lo le an zon chua mai theilo dan ber tura angai afanu chunga chuan a chuan ta ani Joseph chuan afanu apong swal na mun asak dan tur chu akitnap ma kumruk liam ta sangkat zakwa somsari pariata tangin ruaman na alo siam felvek tonin ama ngein asoya abulchan nan sarkar tangin building permit ala thapa ti chuan ain hnuaya atomic bomb shelter asata heti lai hian cold war azo deuh chia boka atom bom laka sahim na tur mun siam chu thil om lo takpo anilo atomic bomb shelter chu officiala alandan le mi zongzong in an hriat dan ania amai ro chu Joseph chuan bom laka inven na tur asiam reng lova afanu Elizabeth Fitzgerald khung bo na tur zok alo ni reng si tin ain hnuaya ain sak chu tu main an mu pui lova ril lel ngaina om lo shim ani Joseph chu engineer aniangin engkim mai chu athiam veka electric wiring athiama pipe fittings athiama in sakla ane so em mai boxia tu main an puilova mystery in an ti theyang chu thiam lo pakhat ma anei lova ama vekin chu lein noi in chu asa ani Joseph chuan tira pindan pani asiam phota ti chuan asak bel zela pindan pakhatina bela bualin pakhat chauka chuta pindan pakhat a bel zela ti chuan alo lian ta hle akong kapuya chabi thachi security lock rinom tok tak avua tu main a secret code an hriat pui velo kong khar chu concrete cha takin a chun nan veka atom bom laka biruk na turang taka sak ani boka a phui thain thompo a chuak e lova bom laka po a him viau turangai ani reng ani ti chuan kumruk chung rim taka a thon nuwa ali hnuai in chu alo sa zota tu ma hriat lova afanu kidnap chia amabak ta August ni somni pariat sangka zakwa somriat pali nilai nia Joseph ale Elizabeth te chau chu ina an oma bidang an leng chuak veka enge mo wangin an pa fa chu anin nialta Joseph chuan Elizabeth chu an garacha anuk luta ti chuan nimhlum mangin amut thil tira akuta hen ka voin alei noina chuan ada ta ani nimhlum na tho chu alo re nuin Elizabeth chu alo har chuak ta om na chu anen kuala apindan alo ni hau lo mai mak atilea amai ro chu ama shingtu apa ngein adana ania wangin athin rim are huna achua vele mai tura angaya ma se tun tum chu chumdang ang mai ani ta hau lo mai Elizabeth chu pon chuak mi alovin lein hnuai tanina chuan kumsom ni pali chung aum ta ani kar khat lockdown po shom kan tinia kumsom ni panga chung quarantine hanom chu anamai lo hle ang ti chuan Joseph chu police te na kalin afanu bo thu chu awa report ta police station ate chuan atrap pur maya om dana tang chuan afanu bo thu a chuan rin hlel chi zia zang anilova an chanchin hria piangin an khongai em zok ani
Elizabeth chu lei hnuai tan in khawar thlak taka chuan atir kum nga chung chu ama chawin a oma pon lammi a muam chun chu apa ani maya zanlaya mi zong mut nuwa eitur kengin aron kala tongkam khatma soilovin apong suala adu tok anga nuwa ngoi rengin a hosan lea chu ahun mandan alo ni taringot mayani ti chuan tum engemaw zat apong sual nuwa chuan Elizabeth chu alo rai tange nge a naw nei tura midang an punemo damdoina an kalemo ani chuan man chhuat theina chance asang na samai sia Joseph chuan churis chu alangam lo ti chuan Elizabeth hena chuan naw nei chungchang in ziana le khabu apea a chiar tira nei ahuna towel le damdoi le medical man ro pani khatvel anuchia akalsana Elizabeth chuan in zir chop chung chuan naw chu tu ma buai pui lovin amain aneita ani afama saber chu Kirsten tin aming an sa ani hi kumsom ni nuwa damdoina an hruai chu ani akum lea Stefana alo piang lea Lizain adot lea adota Monikai alo piang lea ti chuan kumsom chungin Elizabeth chuan apa fa pali ashing man ani heng an fanei hi Joseph afim khur lo wang ani reng lova atum lok reng niin remruat na fel tak anei sa vek psychiatrist case na rin nena ain puan danin fa an nga po le athunei na azaw telanga Elizabeth chuan amamo na asang tel bokanga tlan chuak theipo loni tate reng se fa chu ti zat nei te chu tu main an lo pom du don lova atopa chuan ama lo chu midang tu ma beltur anom don lo ti ngai dan nget tak ane wanga fanei du ani thu asoi in hnoilama chuan Elizabeth chuan a fa te chu athiamang angin aen kola ziak le chiar azirtira thon thu a chiar saka a bual faya an palaka a chan lea an khovel chu zim hle ma se lim taka hun mantir adua theitop a chua ve ani naupang anom tak dia nuwa chuan TV te po an lo nei ve ta chu ta tang chuan Elizabeth chuan a fa te chu thil tam tak azirtir boka Joseph chuan in hnuai khovela chuan naupang ho muatan savate akeng thla classic line vur akeng thla boka in chung vel te chu a chei sak ve reng boka chu lei hnuai tanina chuan thlamuan na le zalen na ti lo chu a kim ve biai ani kum sang kan zakua som ko paruka Elizabeth alo rai le ta tun tum chu phir an ni tatlat mai amai ro chu pakhat jok chuan a pian lima van doi thlak takin har satna atok tatlat maya Elizabeth chuan apa hena chuan damdoina kalpui turin angena ma se Joseph chuan man chhuat theina din muna din adu lova ti chuan naute pakhat jok Michael tia aming an sak chu Elizabeth mal chunga aboral ta ani Joseph chuan Michael ruang chu ala a hala akang bang te chu bollo boma apai ta ani fa pasari an lo nei ta ka chuan an le hnuai in chu alo chep chan ta hlea mutna le in thiar na te engkim mai chu alo hau tak chan ta tlat mai ti chuan Joseph chuan chu har sat na chin fel na tur chuan remruat na asiam le ta thlakomi lisai chu ala chuaka anin varanda ada zinga annu Rosemary an kong kharbula naute chapri chu alo shetangeya avaen chianga abula chuan Elizabeth kut ziak nge main afanu ani thule ain kol theilo thu alo in ziak kal maya ti chuan Rosemary chuan lain naute chu ain kol ta lisai chu in hnuai tangin in chunga ain son ani ber chu ti chuan lisai nuwa chuan Monikai le Alexander te an thon cholea Rosemary chuan afanu le apasalte in kara fa pathum te chu atu te motin duat takin aloen kolta ani Joseph chuan in chunga thon chho tur te po chu omzenei takin athlanga chiale tha an hriat ma an hlau tak main a thon chho zela tin in hnuai lama bengcheng oma man chua pal thu hla in ven nan a tra bel athlang bok ani Joseph chuan in chung lama a thon chho tak te thalak pona lim taka anin fiam lai te chu in hnuaya an u naw dang te chu a en tir vela hei hi engdang wang nilovin aswa sual tu khum pon wang mai ani Joseph hi soitawang khan a chung telaka arorum lea
anu pui le afa te poin an hlau hle in hnuaia a in saka chuan kal a khap bur maya in hnuai chu soilo an huana takngial po omphal anilo a thu pek khau tak chu tu main an palzam ngam lova a chung te chuan a thu chu an zom lo ngam lo summa mona asan ema wangin Joseph chuan in chung lama a pindan then khat te chu mi sang sang alua tira kumsom ni pali chung hian mi za chuangin an lua mana amai ro chu an ni po in hnuaia le huana chuan kalphal anilova ran abikin uivul a khap bok a thu pek te zom lo chu a no chuang ngal tur thu soin a vaulok veka dan chu an bo chengam lo amai ro chu chu tianga a in lo lua to Joseph lit nara chuan in nei tu pa dan siam chu bo chein ui a vul luya a ui sematia a minga vo chu pon lam hoin abau fo maya lit nara chu an hoi chuak thina ma se engma a mu bok si lo thom a zoi po le abau ring tel tel maya a hun lai chuan om zia shelo ma se police in Joseph an man nuwa a ui bau chan chu a she chuak ve chia a hun lai khan hoi sen takin lo chui ngam se chuan Elizabeth le a fat chu a chan chuak thei ma na Joseph chuan chu tia le hnuai lama chung kwa din ta ka chuan engineer na chu a ban sana hun tamzok a pek theinan real estate lama aril ru a sor bingta karni chung zin program te siama a tho pui te chuan a kalna an hrengai lo chu hun chu Joseph chuan in hnuai lama nom nok om zong zong pai na hun rem changa a manga man chu ani lo na turin a in atanga mel hlataka a pai thin ani naute mamo thil sang sang te damdoi te le hnuaia an mamo tur zong zong chu an kho thenoma vek aleya a fim khur le a hun man dan chu felfai takin a then thlapa in chung lama a chung ko en kol na hun turte na a kal hun te a bazar hun te bollo a pai hun te le hnuaia a chung te tlo hun te engkim mai chu remruat na fel tak a nei thlapa chu ti khopa boile tul reng renga kumsom ni pali chung hun a man lai chuan tu main om dan chu makti in an ring hlel ngai lo tin naute pathum an adopa wang chuan an ming thalea sarkar atangin chanpuina an dong renga social service lampoin a kha tokin an ron tlo renga amai ro chu maktak main naute nu chungchang chu tu main an zot ngai lova an kot kaya an lo om ngot dan te po chu an chui chiang ngai lo ti chuan march ni som paruk sang ni pakwa Joseph Fitzgerald case chu St Paul ten Courta an chai chanta ani khatna phei chuan Joseph chu lekhabulai taka a mai khuin court chunga aluta police officer za chuangin an veng boka nili chung lekin court chuan thutluk na asiam fel ngala Joseph Fitzgerald chu pong swal case te incest anti laichin nai takte laka fanei case te kidnap case te mi ngai sak case te mi tha thu buaya te thiam lo chantir nin dam chung lungin tang tura a chung thu rel ania parola chua phalsak anilo Joseph hi heti lai hian kumsam sari pathum anito ani amai ro chu anupui hian engchen nge a hriat pui ti zona ala om cheu a thenin kumsom ni pali chunga anin hnuai loka a pasal che dan chu a hriat pui nge nge an ringa tunma a mei che pong swal thu a chung te laka alo thup pui to te awang poin rin hlel akai hle amai ro chu then khat ve thung chuan a pasal a hlau dan ziate a pasal nun ron dan ziate ngai toin engma a shelo chu om an ti hlia mitam takin in nam noina anei an ring lo tin Elizabeth Fitzgerald anu chu amu ngai lo thule in nam noina neya a hriat lo awangin Rosemary chu court chuan filima ngain eng thu buai ma a or ve talo ani Elizabeth Fitzgerald a fa paruk te chu damdoina kumkhat anom nuwa abula tanga khovel nun phungzir turin an chuaka tuna chuan Austria ram hun pakhata omin sarkarin uluk takin avenga Elizabeth Fitzgerald chuan amale afa te chu media ma phauchua arem tilova ama point voikhat ma tutar lakhom tu te alama chon lo ani